Pemirsa reng ajang pasar desa adat Padang Sambian, kakosakin krama inucap makta sawatara tabung LPG ukuran 3 kg utawi sanikatah ke baos gas melon. Asiki unit truk wantah makta 506 dasar tabung LPG 3 kg talar sampun meparkir reng genah inucap. Nyansan tengahai krama sane rao sayan akeh rumasuk krama sane jagi numbas LPG 3 kg sane arang kepanggih. Punika mawinan ring tanggal kutus Juni, Pemkot Denpasar ngelintangin disperindag memperkanti sarang Pertamina mewah hiswana migas ngelaksanayan operasi pasar khusus LPG 3 kg. Operasi pasar puniki kemargiang ring 4 genah inucap. Inggih punika ring pasar Padang Sambian, Jalan Pucuk Dentim, Wantilan Puro Kahyangan Desa Pogading, Denpasar Utara mewah Wantilan Puro Dalem, Suwung Batan Kenal, Denpasar Selatan. Wakil Wali Kota Denpasar Kade Agus Artawibowo kesarengin Kadis Perindak Nyoman Sri Utari Maosang. Baik ketandane nyelehin kasumpakanan kramo saneng ruruh LPG dahat kosak. Baik ketandane sampun memperkanti sarang Pertamina mangda sida diglis nampenin arangnyane LPG 3 kg punika. Asa punika taler silih tunggil kramo Istanto Maosang rauh kegenah operasi pasar sampun daweg galah kutus semeng. Rares dane mendaftar mangdane sida molehang LPG 3 kg. Dane makta asiki tabung LPG mangda sida nagingin pabuat masakipun santukan sampun petang rahina nenten masak. Saha kepaksa numbas ajengan. Dane poleh asiki unit LPG 3 kg inucap ya diastun ngantre kalih tengah jam. Dane wau poleh gas ring galah tengah solas semeng. Bali Pos Kuningan.